Ja sam slikar Lukša Obradović iz Dubrovnika, rođen 7. rujna 1959. u Dubrovniku sa stalnom postavom radova umjetničkih instalacija svega i svačega na lokaciji Svetog Đurđe 14 u Rupiljama. Slikar sam, bavim se od malenih, tako reći od pučki rečeno malenih nogu. Objavljen na fanartamerika.com. Da se ne bi puno falio, pripremam novu izložbu segmenti koja će se držati u Sponzi. U Sponzi evo jedan rada pokaže, to je taj straight up koji sam podio na fanartamerika.com. Sve radim sam. Imao sam neko sponzorstvo kraja Dubrovnika. Međutim, sve sam to radio. Ja se da će ovo biti uspješna izložba 16. samostalna uspostava. Evo vidite, ovo je jedan moj rad koji ću sad vršiti, to je u stvari autoportret. Htio bih naglasiti da se duhovna umjetnost može raditi i online. Evo, ja se puno ne hvalim što je danas uobičajeno. Ovo je recimo iz par poteza sam napravio ovu sliku koju se isto podigao na fan art, tako samo mala korekcija. Predivno. Podigao na fan art, ima tu radova koje sam još napravio dosta. Recimo, samo momentin. Pigeon in Here Eye, isto je podignuta na fan art, a ovo su novi radovi koji će na izložbi segmenti. Neki su dovršeni, neki nisu. Recimo ovo. Nešto sam podigao na fan art.com. Nešto još nije dovršeno. I tako uloga pustoša, uloga umjetnika, sve se to isprepati. Sve je to danas jedna zbilja kojom treba pristupati racionalno s obzirom na svoje mogućnosti, kreativni rad i naravno financijsku situaciju. Još sam vam pokazao neke radove koje će biti uglavnom sad da ne otvaramo izložbu već. Ali eto, kako tu. Evo jedan od radova. Nadam se da ću postati redovitim članom Splita. Nadam se, naravno, da postoji nada. Evo čak i namještaj malo renoviran. Ovo je jedna kredenca, jedan omarić. Ima tu radova liste koji još nisu dovršeni. Recimo, ovo je finalmente dobro. Jedna odsutnost sa radnog mjesta. Nije jedna odsutnost. Ovo je fade out nekakvi stolarački gdje ne može biti doručak ujutro ili za stolom se događa cijela situacija gdje ona ili neko biće
ovo sam podio na fanartamerica.com. Ova isto mata novinara, to jeste na fanartamerica.com. Onda isto također i ovo, jedna mala kulminacija, ima nešto Toma Radovati, ovo isto na fanartamerica.com. I je jedan Johnny David Livo Labaš koji se isto nacrtao, mislim da je jako upečatljivo prikazao Vedrana Benićev opus originalna izgleda. Eto, imamo još tu radova kojih recimo ovaj ribar, jako malo kričave boje, ima nekih abstraktnih radova koji su, recimo kad je bila godišnjica Svetog Vlaha, jubilarna godina Svetog Vlaha, tad sam uredio dosta Svetih Vlaha, recimo ovaj je jedan od njih na brzinu naslikan. Samo da vam pokažem, ima tu radova koji su još, evo, to je nešto abstraktno. I ovo je jedna kombinacija sa printom koji je zalijepljen tu. Eto, slikar Rošo Obranić. Report, art report.